pitaju me drugi, jer šta je tebi ovo trebalo? Šta fali, na primjer, u gradu Splitu da bi mi došli i povukli nekoga od ovako ozbiljnih ulagača? I kako sam studirao, kako su moji starci prosvjetari, i onda su oni meni govorili... Je li otac isto profesor matematike? Je. Mati je profesorica hrvatskog. I onda kaže, sine, biži od prosvjete. Svi smo mi bili srednjoškolci i studenti i onda dobiješ za pokaznu, pa onda gledaš kako ćeš ti ostati za kavu. A sad se švercati u autobusu. Pa to treba i priznat. Tako da besplatan prijevoz sigurno da će onda i ostaviti mogućnosti za kavu. Moraš znati recimo da je u Hrvatskoj škole što se tiče računala su prilično dobro opremljene prema zapadnim školama. Mislim, to je stvarno iznenađenje. Kod nas jako smo mi dobro. Tako, jako smo dobro. Mislim da treba stvarno veliki naglasak staviti i na mlade, znači stanove za priuštivo stanovanje, obrazovanje, predškolski odgoj i da tu napravimo iskorak što se tiče općenito i javnog prijevoza i parkinga. Znamo svi skupa da je to jedan od gorućih problema.